tubakira program yito mwabazi yo kunkaburijo tuba twine program zitari zimwe na zimwe kandi tuba tugamba nshonga zitari zimwe na zimwe obwiro bo mwihanga turiyo mbintu binge tukurabamo kino bwiro bwa coronavirus konke cyangwa umunonga tuyo tutekanisiza karuru hano yo mu studio za TV West nibanyeta Vincent Mujurus omwabazi yo kunyina abagenyi be bitari mwe na mwe n'abakuru kugoma kitongore cya KRC kandi twine na returning officer aha district yambara twenda kugamba aha voter civic education ningashi aha binde kwate na karuru okwabantu ikababurira bakutera karuru shebe kwetebekaniza karuru na nebindi byo bikwata season eje turumu ebyo nabigendere kugira ngo tubase kugira karuru karungi munonga nawe hano yo mu studio ndi Vincent Mujurus kandi twine mu returning officer aha district yambara ahabwa electoral commission omwamiratif ngonzi sebo twakwakira ocho mu test of program we bari kwija we bari kubanitwe kandi ukunayira bwana tushobora habintu bingi munonga ikwate na karuru abo kuba nakwa n'ikitongore ikitebekana soburo mwihango electoral commission twino mwami muzinduki Patrick unakora nka deputy executive director ahabo ikitongore kibakweta KRC kuruga kabarore sebo twakwakira twino homwami ni gaba H Ezra program manager wa KRC twakwakira sebo na ngoko tureba of course turiyo mask echo kinaka kwate na coronavirus abo kuba indwara gikiroho kandi none yongero mwihanga bitu ngoko twabagambe kugira ngo erizoba ntwenda kuganira hanshonga zitari zimwe na zimwe aha bwa season eje turiyo mu bururu kandi tukahwire na omwami ngonzi twenda kuganira aha karuru omwabazi yoko akarura kakareno katebekana bwo mu bwiro bukikine coronavirus imwe nkaba electoral commission ekitongore kitebekana sobururu ni mu guiding amutabantu kugira ngo turabire mu karura kandi turiko observinga standard operating procedures wacha mu test wa program webale kibuze iki itonga electoral commission ntujja gukora akaruru twondere kintu kiba mu rujungu kiba kweta SOPs standard operating procedures ezatekerweho Ministry of Health ekyo kubanza ntujja kwondera buli muntu wena rukujja mu office zete electoral commission sahaze ntula program ikwetebwa nominations abantu bajja kwakira forms za nominations buli muntu wena rukujja office are supposed kujja ajwire face mask buli office yona electoral commission eroho ekikare kyo kunabira mu ngaro sabuni then twine na sanitizer buli office yona then tuongera ku encouraging abantu bona bakubabezire kuraba keeping mu rujungu bakweta social distancing koleka kwibira ngana haishi sorry about this mask so Minister of Health ekateka heavy as encourage kwetwa standard operating procedures atenkete electoral commission ntuziteka mu mukora twizo umuntu na kumara gatera kujya kutera karuru ndikore cyona atongire bikorege on this note ngenda kugambira abakuturora boha tubere no bururu wa parties different parties bakweta party primaries selecting aba flankers babo nka electoral commission tusemeriwe kurorengera rya parties against conducting mu bururu bwazo nyana mkaini murora abantu bagenda mu groups imijuro y'abantu they are not observing social distancing abantu bagenda tubene face masks abantu bagenda bakunaba mu ngaro so as electoral commission ekintu tukijumira ntuperera kibere kirungi but ngo batugenda mu karuru kenyine aka Uganda Independent Electoral Commission tugenda ku insisting apeka mwamani kurara standard operating procedures eje mkore yatekerwa Ministry of Health mutajondera nora nkeko kutuhanu twarekeje kuroraho ntubaza still tunakwa kutuye face masks ekichimu Wabari mnonga ubunu bamweta omwamiratifu ngonzi kan ni returning officer ahabwe kitongore kibakweta electoral commission
ahabwa district yambara kiyanagamba no kugira ngo tushemere kwebwa okuteekateka ngu hati ekiturumu n'ekyakaruru okashangwa endwara ehuireho endwara ekiroho kandi omu byagamba byona waza kugira obuherezo bwatunga kuruga omu kitongole ky'electoral commission omuri byona ebi bakukora nooteeka okuba noogenza ebiragiro ebyatiibwa ekitongole ky'ebyamagara twine abakuru kuruga omu kitongole kye kya KRC omwami muzinduke turi omu bwire obu turiyo nituza omu karuru kandi kurugiirira ekitongole kya KRC nk'oku kitwire nikikora kitwire nikyegyesa abantu ebintu bingi munonga omu bwire nk'obu obu turi omu karuru hariho ebintu bingi munonga eby'abantu barikukora nk'enshobi okashanga byaguma nibigumizamu kandi ninyesiga ngu turi omu kintu ekikwatire n'okwegyesa abantu oku bakwasa kuteera kare KRC eine package ki ahabwa abantu kugira ngo omu bwire obu turimu babase kumanya ekyokukora omu kuteera kare okungi webale sebo nka KRC kitongole kitali kya gavumenti emirimo yetukukora nitukwataraho ebintu bya gavumenti erisapose kukora okimanyire kurungi ngu electoral commission niyo kujunanizibwa okwegesa abantu abugambo yokukoma n'okukomesa barakomeraha kurora abetekanize ite nk'ekitongole kitali kya gavumenti kusikire byabaireho omwaka gwa 2016 abantu bakaba behandikisize kukoma bakaba miliyoni 15 kyonka hakamalira nahakoma abantu almost mwena kandi egi ntugambire low voter tana abokuba obukabuli kuchweka kankagana busatu ikimanyisa ngu abantu abasigaire kakuba bayizira bakakoma result zikaba nizikorake nizihinduka this time ningira tukumishije kutugambira abantu bali around 18 ningira around 18 there so abantu obakwija omubwingi bakakolenchwa mu yabo nibaba nibakoma omwebembezi owabayingi obakwetaga chonga hati haizire kizibu cha corona covid emyaka endi yona kwegesa kubaire kugenda kuba andengo za communities omuntu ngukwaratera akaruru kurora akaruru tukafu chonka enkomibiri kuna mukaga tukatunga obururu obukwingura emitwaro 10 obwafuye kandi obo bukaba buhinguza 4%. So nikamanyisaka ngo akaruru akafuire kakeja kali candidate wako wakasata kaka abantu bono obukuteraniza obururu bwaba abebimbezi bona aba president kakaba nikabusinga so bokwija harengo rwa members of parliament LC5 ba councillors nano sanga invalid votes zikozireki ziri nyingi nikimanyisango abantu kwegesebwa kukaba kutaipa nabweke electoral commission ito utara ntukwataraho electoral commission ine kuba hentekanizo abokuba kwegesa kuona bagambere nokujja kuba ama TV kuije kuba radio cyonko ijuke ngo twina abantu bombyaro abayingi abandi nibenda kwegesebwa kusikira ballot paper nkokwe abokuba yo kutikinga no kutahiki nkumu ekyo kitakorwa kurungi ikimanyisa tulirekera kurora obururu obufwire kweyongera kukanya twanga twarora ebintu ebyabayireho kandi ebintu mu bintu mbirora mu primaries mbere abantu bakurwana abantu mbere bakukozesa sente bribery abantu bali mu line cyonka norora abantu nibabasente kandi ekintu kindi mu bwire bwekiro towards the elections candidates are moving around giving out money ebintu bino tibiri birungi abokuba nikioleka ngo omugaso gwokukoma guli abused Uganda kigumire muno omazire kukoma member wa parliament rundi president rundi council ngo hati takozere kurungi omwiheye it's very difficult to know what it happen cyoko mugiso goine sahazun nuko gamba emyaka 5 ubwerabe hoireho oye cyenchure kurungi muno orore ogu umwibembezi wabaire nakora
akoze arata mu kuleta obuhereza hali abantu abamurikiro kandi no tukwidira ku bantu kwata nkaminzani rundi akasengiji kurora ogumwe bembeze mwesegwa aine kiroto wa mazima naye kamba naye gesa namobolezinga ebintu baraheka bigamba byo kusoma obujanjabi entasya mu maka amarwaro ebintu byone engudo akozereki ebigamba byamezi nebindi nabweki ito mukwegesa kwetu ntulenga kwegesa abantu kumanya omugaso go kukoma kumanya abantu basomeye kukoma bata basemirire kukomoa abokuba electoral commission yebiso ebintu kutabigendamo neyetag eyoleke roadmap eyoleke polling station eyoleke abantu barakoma bata chonkito tugenda deep kwegesa abantu abokuba umuntu bakomara kukoma naikara nabo kumara emyaka sekaguzo kiri ogo muntu arasobora kuleta obuhereza oburaleta enkorakorano mu kichoka kyabo so tuine kwegesa kwatagana qualities of a good leader abantu ntuboleka ngu member wa parliament asimile kukorake councillor asimile kukorake RC5 asimile kukorake president asimile kukorake nuko barani baja kuliriza ebiroto byabo rundi manifestos za different parties basobole okukora enchwamo yehikiri kandi ntulengaho kwegesa abantu kurora tebahondera enganda obuzale sente obunywani n'ebindi kyonka tugenzi twasanga ngu mu communities ezitukwiikaramu habo kigambo cy'obutemara n'obunaku abebembezi bayingi muno baliyo nibarra habo kusanga abantu nibabetaaga bahe sente za fees obwararwara amuha obujanjabi obwaraferwa agule coffin aije hargoto obwarakora obugenyi amuhe contribution so bino ebintu tusangire abantu nibabyejumbira muno kandi nibabyenda kusikira nkensikiro yokwera hakaruru twangera twasanga ngu abebembezi kukira muno ba members of parliament obabeni ba accountability nosanga nibagamba nkoziriziba na yomba karatrini isomero na gora mabate na gakino ojike ba members of parliament tibagira budget bakana baba ha constituency fund chonkigi ya ruga ntunihera omwebembezo obuhereza hihi tukombeka kisomero bakaletea kirwaro ebyo buntu gama we bambe atukolire kino atalgama wa nako yafira kaija kukoreka ucho kumanyisa hati bali balindira abantu bafe nuko beide bakoreki kandi kintu kiri cya bebembezi abo boka bali mu ngombe sazo nabana kuija mukorera so hata nono tuno kutera tochi tukagamba mu bebembezo tawo tukusindikira okay well and good fees eyo mwana wanaka ukisasuye betu ncho twakutumire I may be briefly kandi ogor kwenda kwisha hadiya twajene tureba okozire neki wabikiriza then what about that one who is intending to come in hatogwe bakabe abebembezi bona ne basana asonge mirimo yabo yona neje kubanya sana Vincent ogokuba katukankera cyo kurora no yende ntebe y'ubumpi obero tagirumu nikimanyise bima binte byo beno ukora mu myaka 3 5 10 enyuma nibyo bigenda kwemera kureka n'usobora online obumpi takagenda gano mupuratura w'ekiyaro naye ndobumpi tumanye nanka ho kumusanga address ngwabo kwano yenda nanka genda kichoka kitu noja kumusanga naye ndobumpi tumine kinte kimusokorora wa haha nakatusakirize unda hanona kukoragana na bebembezi bani na bano tatuletera kintu kiti okay omwabazi yogu twine abakerasi barano bashobora hanshonga nundi munonga icyo kintu noza kwikiriza nanye kandi kuko yo nora program age kugira ngo nico kisheme kuba nikikorwa mukiraka ikigenderwa kwenda kumanya hati ya turiyo nza kutera ka are we going to vote out of excitement ninga kugira ngo nyencha kari kikwere kureba umuntu koko omwami Richard ariyo natushobora
nobwo utatwire mu ntebe konka hariho ibintu signs shebikoreka abantu umuntu oguyaza mu ntebe gina basa kutwera nabo icyo ntwiza kugira kire akorize niyo kwate sumu okatuteraho noti chena ibira 3 konka takajiro kwe kache ntwetebe kanisa kwiza kujona kahumuro bitwina omamjerade omuntu waburijo uriyo kutera karuru akamanya tamani gakaruru abo kuba nturebe tutakumanya twine namani bayo tukushimanya hati ntumanya ngo uriya nwe mukama witu uriyo wabe nashaba karuna tweshengereza abantu baburijo bakaba bata empowered kumanya ngo binamani kandi bakamanya ngo nakabu kabo kinamani bo bari munonga Vincent n'abari kutureba abo kuba enshonga erizomura magwitu nakaruru ke 2022 omutezi wa karuru no goro kwenda karuru kandi cyo wambuza ubukuru namani bw'umutezi wa karuru abo kuba twaza ahakinte cyango na munonga ntugendera mu mateka na munonga amateka makuru ga Uganda ubushobozi no bwawe no bw'umuntu nyo hamwe niwe nito twinamani bwena do we know that ejo niyo nshonga abo kuba bagenzi banje cy'abantu bagamba ke bitongore bitukora nabyo kaba research center n'ibindi bintunguka tugire kushanga twashanga ngo ubuzibo buhango burumu yitwa abantu ukubura man gate tukagaguza tukabahereza bebembezi yito cyanagambe cyo twabati imfayo hatabembeze bakaba kamabito abo kuba cy'inkuteka kandi cyo kumanya kuri ntumanya amani no bukuru bw'ubururu echo kikabere kitari kizibu munonga abo kuba mwebembezo turi kutorana no muhereza wabantu true konka mbwenu ati kuchikushinda omwebembezi aba mukama wabantu ekindi ekizibe kindi kureba twabantu byo mukaruraka akarwati ya nakarukwija hata karuru karugira abuhereza kazombushubuzi omwebembezi abantu abari kwija kushaka ubururu waza kurebana baba bataresirwe ensonga nyingi z'abantu hina bari kwija bizire kuronde kipande abo kuba umutezi wa karuru we tari kumanya ngo omwebembezi wari kuterera karuru nabari yo muhereza uwe ya karuru kwakuzo mu government mutekatekaho emureberera emuhereza umushara emuhereza allowance emurondera ntambura emuhereza ibindi byone bukumva basisa okuhereza muntu akaruru mbona hatekize bageze nkibaho no kugira ngo ito abantu tukacengere ubukuru byo mu yecu abwenje omu government ninga ebiceka ebite biri kujeterwa bebembezi ito turi abantu abashemerere kutunga ubuhereza konko buhereza uburukosebo ni buke kandi ito abantu nibite mu bitu bingi twaza kutora no mwebembezi twine kutora no mwebembezi ogoro kubasa kubanye ibizo bitu akabasa kubyanzura akabasa kuturwanira akatushakira tukabasa kutunga ibinte abembeza binyira ba ajuinge bebe bagira ngo nitwe tukuba diverting abo kuba ati nko kumwa Richard yana gamba emfu okuzika hamfu nitwe tukubeta so nbajangu nabona bakore cy'abantu bari kwetaga it's like man driven nutubeta ati presente cyo yo no manyesa mutantu baterera akaruru tubehereza no bushobozi bwo kugumana bakorera in fact nyana kugambi abebembeza bingi baba ni baronda akaruru nibija na manifesto nibija baturaganisa ngo nore yatwinekeze biceni hana tuza kuchikora tera twinekeze cy'amashomero tuza kuchikora nore yatwinekeze biceni tuza kuchikora tinka hurira omwebembezi wena ari kuraganisa ngo tinkuza kubura hafu rwena urwo mutakara kwarabe yafire ngo tindarimwe ku contributing school fees no buri mwebembezi neija aine manifesto which is very good now aho tukugenda tukahabira no kugira ngo hata umwanya bwo kugira ngo twaemera ito nkabasi bensi twabuza okay Gerard okay Simba ukaturaganiza echi birati tuguma twetire nkaye omukafuba twe kwasibati
omushaija agumizamo ari ki ari Boss. magezi we ukongesereza aca munywano wanje Ezra ukora ndijo mirimo yona abo kuba mwebembezi no mwebembezi w'abantu kandi nkiriza ngo mwebembezi aine kuba n'abantu beruyari habo kuba ombirungi no mu bibi obwebembezi nabuhabwa abantu mbwe no mwebembezi kuba n'abantu umushonga zabo uwe ninga kujokerwa nikiba kitine shonga ohire kitukuteka n'egendagano eyarukora n'abantu kandi okumanya ngo uwe yaba najokere cweka nk'ecyambarara arikuza Kampala ninga fotopocho ebyetengo by'abantu nibingi konke iyo kubahereza nibike mbwene ine kureba ngo cyarukora munonga no kureba ngo yashakira abantu be yabasa kubagambirira uko abantu babishoborera emirimo y'abebembezi kureba ngo ibintu ebyo byabasa kuruga uko mu government bije abayikombantu nakikorata ecyo kubanza iwo mwebembezi orientumwa oyine kumanya okushitama n'abantu bawe mukagumana mwikirizana ekirungi government ne nkora nongi munonga netebeka nsomwaka etahe byetengo by'abantu hata omwebembezi omwaka gw'abantu gutandika naba naragirwa okwebuza abantu abari kwebembera twaza kuza Kampala twaza kuza district twaza kuza Gombora ni bintu ki ebinshebere kugamba batwetira urukiko naba naragirwa kukikora ati honka Naba naragirwa. kukikora bati hata icyo tikiri gukorwa kandi itwa abantu abebembezi bitu tukubatorana twabahereza ubujunanizi nitwe baba batakoze recyo nitwe turagirwa oguma twine endije muhanda ningo ebitwa kubasa gukora kweta abebembezi bitu tutabesera amagenyi n'emikore ndijo kongo kubeta omunkiko zentunguka byanga bitu hacharo ahameruka n'ahandi so nicyo turi kutekateka ngo abebembezi baba barukutujwekera kandi ito abantu nitu tubahira ubuzunanizi bukutujwekera twine kubabuza embarira habo kuba abantu nibakozesa ebintu byitu esente z'abebembezi bakozesa nizo rug'omushoro ubw'omushoro abantu nitu turi guhereza government igira ngo mwene Gombora twagereze iki district twagereze iki konkana zo zirinke mwene mwebembezi ningo urukutweshera abantu ayine kureba ngo nakora n'amani munongo okureba ngo yabasa okushaka abantu babasa kutunga ubuherezo kandi yagumana amanya n'abantu beye okumanya ngo hati yitwe eceka kitu twetenge iki n'iki haretse zibe iki n'iki egire nshonga erukwata abantu bitu yabasa kugambira nshonge habo kwa abantu bitu nibetenge ndijo bigisha eruko rwo mu government ibitongero bitari bya government abantu abakubasa kureta entunguka okwatira abantu babo okubagambirira okubayingo mu government n'ebitongero bitari bya government okay babere nonga umwanjere Vincent yes une kintu ekinkwenda kugambira abakutureba kuzikiraho omuntu tikiriki nokujja kugenda bw'omuntu tikiriki it is a moral obligation oba oli mwebembezi oba oliki omuntu itombe tukuliye rundi netwaze yaitu nk'abantu ndebituti Vincent tukwetagisa ngo omuntu bwabafiire ngo hati omwebembezi nibwoije buli muntu wona bujunanizi bwabo so they are doing their duty ekyokuziika eki nokukwatiraho it is a moral obligation but not tubakwija kuseera akaruru habwetu tikumanyisa nyenca ngo akaruru obukarangwa tinkwija kuziika tikumanyisa nyenca akaruru obukarantera tinkwija bugenyi baitu ekikuru kiri obunkwija kubasaba akaruru bike ebinkwija kubasikora uhiruhiri okay nimwe bari munonga abakora bunyine hano yo mu studio ni bari bareba program age ya KRC nibafaye munonga kugira ngo tubase kwega akatwatege twija kuhindukaho twatandika kuterera abantu ahabwe nshonga bwe bigenderwa birungi nibwo turatunga abembezi barungi no buhereza burungi ntunguka n'ibindi zenda kwate simu yawe bano yetebeka rusa kandi nyenda kukigamba kare nyenda kujya gukora atere simu ocendeze volume ya screen yawe then ugambiwe nkiwe utenda kwehurra akana hako am distortion of sound hatwaye kutere simu cendeza volume then tandikira amazina gawe nahi waterera hikira hanshonga either no buza ninga no habura omuringo gona esimu yitu note ibiri note
cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu n'emo noti ibiri noti cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu n'emo katandikiraho nyenda kurura icyo gutensa aho watera amazina gawe n'ikibuzo cyawe simple hello niyenda kuresa umuntu zirabamo kandi tuza kutungomisha ko kwata umuntu ngo rubasha tubana then tukatandikiraho note ibiri note cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu n'emwe niyo sumu yitu tera ugire icyo wabuza n'ingashigire icyo wahabura mu program y'iki hello meanwhile isumu zacu kiriyo zija tubasa gumizamu umwami Richard wanugamba cyo kugira ngo ibi binte mu bibiri Yes, Vincent. kongano reba politicians will urgently say for them tubachirinka mandatory Obene Vincent ekizuba hakiri. Kusanga umurimo gwawo gutekera harubacho. Wagenda gukora ubwo umuntu undi asokora. hello yes chendeza volume now ejo sumti yaba kiriya twahuzana hello noti ibiri noti cyenda n'ibiri ashatu n'itanu ashatu n'emwe hello osibro no ejo nayo terikiriya abo kuba tukurzana nyenda kwashaba kugira ngo ucendeze screen yawe zansi munonga then tukurzane je hello ati ya screen yeri ya hansi irakeri yawe ndiyo kuraba muje ko ngaho mwe mbana mwenda mwehurire nicyo kurete bizo hello isumu ziriyo zitegana n'ingira ziza kwenda zirinke zo kutusisira keme by'ukandi hello ati eshito ntugamba emirimo y'abebembezi abo kuba intutekateka ngo mwebembezi hine byashimira kuba gukora kandi buri mwaka tuyinembarira gavumenti reshoze sente zo mwaka gumwe muri eno tushimira kuba ntugeza abembezi bitu umwaka gumwe amezi 12 umwebembezi witu kwagira umukanso yegombana na district agambira yo kangahe eshonga zite zize kutwebuzaho akazitwara ebirugira agombora na ra district abase kuja kubitugamba na ro parliament nitumureba nazamuzindaro nagambira eshonga zitu ekindi umwaka gogwe sente ito tungire muzingahe ke cyanga kitu ke gombora habwenci abandi batunga umutemo gwe sentezi ito tukatunganje habwenci kuri bombe ka amashamba n'amarwaro ito tutabino mwanya gwitu habwenci abana aba government netwara abana ibatomba bitongoro no mirimo abe myanya ndijo ito tabase kutunga umwanya gwitu hato mwaka gumwe nitugeza umuyembezi witu tukitegereza umyaka 5 ati nshara ito nke chweka habo kuba mwebembezi aine kuba kutereza embarira nari umujumwe cyo accountability ebyabasize gukora umwaka every year buri mwaka omwana eza ngo kwari nagamba umwana Gerard kugira ngo every year umwembezi ashobora na heza accountability first of all we demand for it in fact atakizire kache nkaha rengo rwihanga ni mumanyangu president wihanga hine cyaro kweza state of nation address buri mwaka district chairman ninga wakweta LC5 naha state of district address nowe gombora ni wabo ryo mujekirwa w'abantu ka council ari member wa parliament ni kibashi yari umuriyebye bikoze wo mwaka ubu okusobora ecweka cyawe ninga electorate yawe ebase korwa kandi rukoreka iwe cyo wase kugasha n'abantu abine kuri babwenci ikibagubira muri yo nkomwe yemeza wabo umwaka ubu. Okay. Whoever is there, first of all, the chinkwenda
kongeraho neco kugira ngo na nko mwebembezi naba bataka kushabire kuhembarira notekwa kuba nokora ki muhereza ki embarira. First of all ngiwe nko mwebembezi uri transparent manya transparent umunyakore ni chentata n'umuntu utarakubuzabuza mbona Otine bucumbi. mushana kureba w'amazima uw'amazima otine bucumbi. Now the day yo kustepinga mu bwebembezi ekiragiro conka nicukushaba ngo shemerire kuba nokora ki nohereza embarira abantu bawe ekiragiro are we together nico kureba twine bitongore nka auditor general. Auditor general ariho nk'ekitongore cya government kugira ngo careba ebintu cahondereza ensimbi za government aho zigire zikozere ki abazikozise nibaha abazikozise kubi nibaha kandi cyashanga hina abazikozise kubi ichina kuba taking actions on those who have misused their office. One shame. So techo chonka wazo mu parliament twinamu ekitokweta parliamentary accounts committee jone neberimu kureba ngo yahondereza kandi yachondoza ko sente zikubanza gene waza ha district washanga binaho a district accounts committee waza ha sub county naho binaho emitendera yabashemerire kuba bakora ki baheramu embarira. Are we together? So iwe nko muntu nko mwebembezi na waba otakakozera iki otaka dizire ngo abantu bajukushabe the law narekiragiro kibantu kushaba ngo kore ki ohereze embarira konkaro iki echo kugira ngo hati itwe nk'abantu twarugiro mugati imfayo twayetegerize amani gitu which is given to us under article 1 of the constitution. Are we together? Ngo twagaruka twamanyira ngo nitwe bakama benseji kandi nito tukutekaho mwebembezi twayina nito tukora ki tukumwihaho tukatekaho ndivyo hati tushemerire kuba tukorera ibitego. One ngo twechondoze omucanga citu turebemo enkuto amashomero nanka amarwaro ebyo buri misa ebyo bihingisa ebyo kureberera ebishoro byo maka twebuze biri biti aho tugera twashanga ngo hari hekibuzo tugende wo mwebembezi wa LC3 for example because as a county tumanya ngo hariho a planning arm yo kureba ngo imputo za sub county zabaje iby'amashomero byabaje hariho umuntu wo tweta DCDO hariho umuntu tweta LC3 hariho sub county chief. Are we together? Sub county chief na abana ashaka kawo weje gumbura so sente zikwijana na abana mayangu zina kwanza kora ABCD na nebi so abantu ngutuzaho tubabuza konka abantu babasa kubuza bebembezi ekiriho niki. Okay, that is another form yo kuhereza muci embarira. Eya kabiri neyo kugira ngo abantu hariho ekitweta sub county council turi hamwe omu council twinamu abebembeza butira nk'aba councillors haza mu ba councillors bija garondamu ekibakweta executive. Now abantu abashemerire kuba nibabuza critical questions or bring the critical concerns ezabantu abataka babireta nkaye omu council kandi baheza kubona answers habiteye nabo bagaruke bakoreki bagambira abandi bantu abaryo abataka. Now ebyo nabyaba nibaho there are levels of accountability konkara no kugira ngo abebembezi bakozesa notice boards hije nsimbi za kota babasa kuziteka ha notice board hija enshoboza babasa kuziteka nkaye ha notice board ngunuka no muntu wena orija yija ha sub county abasa kureba ayeshomere ngo tukabone sente zikwingana ziti kandi zikakora neki kokana n'abantu baburijo bari encouraged okwatendinga ki council meetings bakamanya ngo hati bateseki bagira ngo baza kurabyaho ABCD hatereka tukore ki tubihondeze konke kindi ekizibuno shanga ngabantu tugenzi twabatimfayo ku kanso kwika titwenda kuzayo tutkahekana hagomborora
titukabuza n'abebembezi bitu hariho ekizibu niki so ahaho no kushanga ngo hariho ki ubuzibu bwinshi. Omutebe kanisa emirimo na munonga bajwekerwa emukuru n'eshatu representation okujwekera abantu legislation okukora amateka ninga entwaza ekindi oversight kurebera ibintu bya government wabura chairman w'ecweka ninga mukuru w'umwanya icyo kubanza no bano urya kintu cyo ubugwaje bw'abantu n'entunguka y'abantu no kurinda amateka mbwe neki mwana wajana gamba ekirungi government eine nkorano nje munonga oyiroho itwe abebembezi nito tubuzire kureba ngo college y'abasafutambura kurungi habuko wada system yona ku bwacyaro kuzayigura iriho kandi arukurungi mbone kimfuteka teka itwa mana gutuyina aguturukushaka no kureba ngo amani itwa abantu bagutosha twamanya amani geitu ahigura abebembezi ekintu gamba neki wabano ureba ensi yitu yona neingana neshwana konka ebicweka bitakushwana bigeze nibitunguka ikiri kurete ecyo ni kimwe no bwebembezi obwebembezi bwabo tashakire kushakeki ukashaka isomero ukashaka amarwaro bakagamba bakende kutononge na bukimwe cyona bakarondera abantu babe emigisha yo kutunga emirimo n'ebinde bintu itonke cweka nituba turi kubanda mbona niteka obwa hati tuyino mugisha okutera akaruru akutwine kutera no kutora no mwebembezi abo kigendero abebembezi bitu nibeija konko umuntu noreba nayenda obwebembezi bita ishembere binde bintu bindi na munonga ebya hati birubaka sente na nebindi hati ebyo kubirukuzamo mwebembezi ekikutuma abebembezi babura bakajya ngo yagire kuziko kuno nangwa cyeco nibazo mu mabanja mengi kandi bamayangu itabateze bakaruntu ende sente hati bazo muco kushubura nitwenda workshop nitwenda allowance mutongera umushahara mutongera iki mbone no baruga kutensa munonga aha binte bikuzakora ekindi binte bikuzakora ekikuturetera corruption babana bazakora enkuto n'ingishoni abebembezi nabatanga kutensa no gora atware patano byabari yari gukora uwo mutwaro gumwe mbwe nito ntwenda kimwe cya kabiri mbase abo kubana bateka mu bine kutunga ka sente kuzagaruza kahe umukabura mbone kituru kuteka kandi kishemereye no kugira ngo hati abebembezi babana bakore mbarira kuko twatwakigambira nabije batunga ebiteka y'abantu kiza kuzo mu mbarira hati habaho ukwija kwanzura abantu ntujja kore ku buteji tujja kore ishomereri kandi tuza kose sentezi ija kushikora mbona haba amazima no buringaniza ibintu bitu bikuja kandi twabebembezi ninga abantu ababutosha twine kurira ngo twarebe ibintu byitu kwara bazombaza kutombekera ishomeri ya class 3 bibija kuryombeka standard neji ibintu bitu byashobora habo kuba ebyo twabatiro monetary nabemeze bitu barukwija kija kutuyama mbona inteka ngo twaba twatarise twena hamwe okorera ngo twakora ibintu byitu akarura kuza kutora twaturabe abo turi kumanya abine byafayo abo turi kwese ngo nabantu beitu ecyo barugambana bakimanyisa twabatuma nabo basakuzayo kandi twagumana tubarebuza twabaherezo bwire buri mu munonga kugumokwe twagumana tubeta por meza 3 meza mukaga umwaka gumwe twakora imbarira tuyikirizana hamwe n'inteka ngo kibasa kweta impinduka ntunguka umwanya bwitu omwami Richard Vincent itonka KRC tukozere n'abebembezi mu district ezo tukorana kora bahereze mbarira abantu babo kike kitusangiye ngo sometimes abebembezi abandi nibatina kwida kuhereza abantu mbarira obundi nosanga netu abantu abebembezi batwese kutuhembarira tutukozereki tutugire umukuru jadi abanashobora ikintu kusaza n'ukoma kufukere business omubebembezi sente ngeri akenga kuziteka mu karuru nuko akuja ku expecting kuzihama dusa umuntu akuteka sente mu karuru atene gendero cyo kuzihama baruru kubo taro so oturaba twabebembezi sente zibateka mu karuru tine neto garuke nyuma tuga nako nkata mu sente nyinki na hambi yake tuchinchu bete kingondo za kuoleka anti itonka KRC tukozira hamwe na abebembezi aba district munani sazo ziri mwendo tekyo kitagwenda ibatemera ka mwendo
kurora twabayamba kuhereza abantu embalira twine kitweta face the citizens rallies mbere tukweta abebembezi abakaruru n'abatari bakaruru ntumuburezinga abantu nibeja nibaikara nibabahereza embalira ngo tukafuna sente zitu zakora kino na kino abantu nabo nibagaruka mu ngwe orugudo rukakorwa chamani kanogaruka orugudo rukakorwa sente ziti kunu contractor akabaza sente ziti chamani hano kanumureka ngo orugudo mukondoka mukalima kilomita 45 kandi kunu mukalima kilomita 15 kanumureka mukatamaramu kandi kunu hano mureka orugudo ikirakisani itatekeho maramu so hano nkonda kuoleka nti abebembezi abacyali bebembezi sazino itonka KRC twine ntekaniza izikubashobozeseza kuhereza abantu babo imbalira mbwendo tegateka kugirira okumutwirira mu kikora nka KRC service delivery niyo factor nkuru yo kwasesinga omwebembezo. It should even be the only kasita abantu abatafuni okufuna obuhereza nicyo kujya kusigikira naka tumugareta mugarayi twine kintu kinde kitukusindikira abebembezi winde kitukuserera abebembezi ubuhereza zirekesha contract ntisayininga nabo ngwito tugenda AB nabo nabakubona bayija kusera ubururu nibeja amatunihiza ubuhereza kinka bena mwebembeza kujya nabanihiza ngunyo muranko banje kujya amazikiro bambaine so kuzika bacheta nibeja nibakamba tujya kubakora kino na kino na kino na kino buhereza okuzika cyabeka kirinke kinte kirike bayida cyaburikiro oli mwebembezi olotali nikikakata omwamjadi tuliyo ntuza kwendera you are concluding remark wewe munonga kampa miengu abebembezi bitu aho kuza kutwara ubuzunanizibwa aho ko mwembezi niwe ne etara niwe muhanda itekateka ngo twine kore cyo cyona okuyamba abantu bitu habo ko buri umwe nakubenazayo wawe no mugisha okutunga ubuzunanzi bokuhereza abantu reka tubasekora abantu bitu na munonge bintu ibikoretera ubuhereza nentunguka ntekateka ngo ikintu kikuru munonga habo ko batwata hecho tukataho buzare tukakwatanisa kurumira abantu bitu tukabebembera ebyo nebitwene bibaho tubasa kubihindura kandi yo muteze wakaruru hato yino mugisha gukutera akaru ko kutora no mwembezo wawe arone gombora district na parliament na president umakuguru kwije tora nakurunje mwebembezi wori kutekateka ngo mwembezo wisha kumureba nyencha karwa mugambira shonga zawe ningo ine cyo kumanyaho no mwesiga kandi umanya ngo mwembezo kuza kutora no muhereza wawe niwe ino bushobozi namani ayibiri mwembezo intekateka ngo twagire eco tukagira ubuzare burungi abatezi bakaru nabebembezi kandi abebembezi bakora namani ukugira ngo basakureta entunguka no buhereza bungi umbantu bitu kija kutuyamba ukugira Uganda nungi hati no mbere bomesho babare munonga omwami Gerard kandi ko kuwashaba kanye sije mwitwa abariyo mbareba twayihamu kugira ngo tuza kumanya ico gukora omwami Richard wetu Vincent mukusima mukumalira kwangi nakatukoma mwebembezi nkamwesonga nashobora katukoma mwebembezi muntu genda kufuna ubuhireza katukoma mwebembezi nkamwesonga nagenda kutulobingira ku buhireza bwatwikaho rugwire kandi uko kubusemerera nibiyandi yabari munonga omwami Richard Asimwe kandi njya wahora yes sorry ngo kuyagamba it's nothing and nothing else but service delivery ni checho ibindi byasigare ebyo ebitwekoma mu nibyo turete twasigara ntwetombwita umwameza yes kumaririzo kwanje nenda ngo twitegereze buri mwebembezi wena either ariyo mubwebembezi nari akwehari ina kubana inspiring abantu okay na dorura abantu amani ngo oburyo mubwebembezi nashi ogwari munaija ina kubana na leta abantu bona hamwe kugira ngo bakorera hamwe habwetunguka ngo obu aryo mubwebembezi nari ariyo nayihayo kwijo mubwebembezi ina kuba aryo muntu ari kusobozesa abantu kugira ngo bagire ntunguka are we together ngo kandi ubwo mwebembezi orukwehayo narishi aryo mubwebembezi asemerire kuba aryo muntu ari kumanyirira ibizibu by'abantu
kandi akamanya akabasha gukora ki kubisorovinga ngo ubwo umwebembezo wo turiho turonda aina kuba ryo muntu ari kuhereza embarira kandi ari umwesigwa wo mu bantu kutarashange umwebembezi wene ariyo mu office nari ariyo nayihayo kwijo mu office tukareba ngo tayinamu obuntu obu tukubasa kumurebera umuntu ogwe tutasiba turi kumuha akaruhuko tikwenda kugira ngo orija innocente narenga te innocente tumuha akaruhuko in fact ogor kugaba sente nogori kurya sente inywana ni mwahenda amateka it's a criminal offense so tugira yakwa sente zana nakaruru ukamwime yabatakubasa bakora ki kwijaka tukorera agero nibyebye byanje murareke okay wabare mnongo mwami Ezra nimba sima mnonga kandi butosha ni sima KRC abo kuba kunja ngo bicitongore nkiteka teka nshonga nkezi nchimanisa ngo ihanga riyo na side region kabe ne abantu bakora umuga kogo nchimanisa ngo abanyihanga citizens bakaganyira mu cyango kwega ibintu batakegera boke cyango mnonga nyisiga ngo iwana areba this time wamanye cyo sheme gukora ejete teka comparing abantu uri kurebera abwiga bwabo uri akabe nayebembera bonkata ine sente ati sente zizira ngo kuwareba ikikuru mnonga na capacity yo muntu kubarondera ubuhereza abo ko buhereza nicyo kindi kiratu yambe ku rugarure ngo ruturo kuza aharurengo orukusingaho tubasima abo bwira bageze gutera amasubese muzagera network ambi twabasa kuruzana uyasore tuzakuba tuyongera kubongera binyi munonga erukurataho abo kwa KRC ekirimwe okubasa kongera kubigisa binyi kigenderwa no byangu this time tutera akaguru ko mugashe 2021 rero kurwe 2021 kusenga 2026 tubase byiki twahinduraho okutana hona n'imyaka yenyu mu tubende tutera ukashanga twagumana twetombwita nimba sima abo mwabaziyogo mwebare kureba TV West imbendeze birungi imbendeze kurara kunjya kugaruka fort imbendeze urugendo rurungi tuzakurebana nimwizo beri yanye nchakare kama bari nehi